Faslun khobar mubtada'nya disimpan. Fi dzikri jar majrur dzikri syai'in idhofah. Minal ayani jar majrur al ayani al mutanajisati na'at wa huruf ataf. Yang mana yang na'at? Al mutanajisati. Huruf ataf ma ataf ke dzikri ma isim mausul yadhuru menjadi silah aidnya disimpan. Minha susunan jar majrur bitibawi jar majrur wa huruf ataf ma ataf ke dzikri yadhuru fa'il disimpan. Wa juludu mubtada wa huruf juludu mubtada. Wa juludul maitati idhofah. Langsung khobarnya, cari khobarnya. Khobarnya tadhuru. Kulluha Juludul maitati baru. juludul maitati idhofah. Kulluha idhofah Kullu kullu taukid apa? taukid maknawi. Terus Sawaun khobar maitatu cari mubtada'nya. maitatu mubtada. Fi dzalika jar majrur maitatu maquli idhofah maqulil lahmi idhofah. Berapa kali mudhof? Berapa kali mudhof? 2. Terus Awairihi idhofah wa apa? huruf Wa ghairihi. Wawnya? wa huruf ghairihi jar majrur idhofah Ghairinya? mudhof Loh, bukan. Maksudnya kenapa dibaca ghairi? karena Ada huruf atofnya itu loh. karena ikut Atof ke karena ataf ke makuli. paling dekat. Kullah nih terus. Wa kaifiyatu wa huruf kaifiyatu mubtada ayan zi'a khobar. Kaifiyatu tabgi Kaifiyatu tabwi idhofah. terus Fudula maf'ul bih. terus Maf'ul yang bih. si'a itu kan fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya fudula disimpan. Terus Fudulal jildi idhofah. Mimma susunan jar majrur ma isim mausul yang afinu silah aid disimpan. Min damin yu'afinu kurang, ada yang enggak dijelaskan. yang afinuhu maf'ul bih. Min damin jar majrur wa nahwihi Wa wa huruf nawihi ataf ke min damin. jangan 2 kalimat. Min damin itu Nahwi. 2 kalimat. Ataf kemana? Minnya apa daminnya? Damin Terus bisyai'in jar majrur bisyai'in hirifin menjadi naat. Wa huruf lau huruf kana fi'il amil nawasih al hirif pengamalannya. merafakkan isim merafakkan khobar Merofakkan isim. Ulangi pengamalannya. merafakkan isim menasabkan khobar. Terus Kadarki hamamin kadarki majrur. jar majrur. Terus Kadarki hamamin kanya nggak usah ikut kan sudah. kadarki hamamin idhofah. Kafa fa'il disimpan. Fit dabawi jar majrur. Illa jildal kalbi Illa dulu. illa istisna jilda mustasnanya illa wa huruf Jildal kalbi idhofah wa huruf al khinziri ataf ke al kalbi terus wa huruf ma ataf ke al kalbi ma isim mausul tawallada silah
aid disimpan. Minhuma jar majrur au huruf. Min ahadihima jar majrur Kok ahadihima. di kabeh no min ahadi. Min ahadi jar majrur ahadihima idhofah. Ma'a hayawanin idhofah. Ma'a dhorof. Hayawanin tohirin naat. Yat hurung Fala. fala huruf. Terus Yat hurung fa'il disimpan fit dibawi jar majrur. Wa huruf alimu